Yang ding giseng balang bapai rengkat gipat ba nong snong jong kesnong dan ribhoi district kunju kathan ribhoi hi bro kawe yalai tili kiting shop jong kinong yalam bah khmat kata kiting shop jong sembut menteri rong ba Prestun Tan Song menteri rong ba Konrad K Sangma bot Emily kanong po constituency ba Merol Pon Sim bat kani ka jingthang jong gipat ba yakini kiting shop kolong sibenta ban pendrem ya kasoka nama ka jing skap menti jong ka halor kasurok nong po dan Sonapur mentala kumba khatsan snemi e pada bangi page leng ba kan ka video ng yo i ka jingkula ka jong MLA ka nongpo constituency pan pun urlong ya kan ka jingku pat kumju ka jingkren ka jong sembut menteri rang ba pada page ya kitanat surok laso kumba kan urlong no shen padru MLA ka nongpo lata page miao ya la ka jong ka kula padai na kan ki page ba kelayat senten de karali pat pakhang ki srokšnong ka balong ka we ka jingkershan ya ka jingsha tngan jo ikong pindas im pat penrem ru ya kan ka sorka MDA tu ya kecing longbu telop congka kumcu ru ya kecing lek don bor jung SP ke is kasil district ya kalong kemi pintas im pan pen kendria kam no shisndon tungin ya pej ya ka video hadu ka bakut ya kecing kula jung sembut menteri rang ba bodu MLA kanong po constituency hatu ka kam bat ka kula kia de NM ki lemba ka sinjam ka balayalam da ilong kemi jongi ikong bintasim Islam Ban akajo ka por ka ka bangiray na po den ngilom island yang SP buat upulit buat hakajo ka por girabong dan kunsilay balay ulay kanra hajing tia kalong kami kanray laday ban pa da ki pulit kintay ki bawanra ya kalong kami ngi penrajur ya SP ban ngi dawaya government ba kadai ban pankanri ato Nginayan har yaw SP jong ka East Kasil District. Kabiang baja. Hakana ka por nimdon Simon kikitin. Nakaliang jong ikipat ba ng tay ngikit bok kiryang ya ikong bindas M. Iliw slor ibalami nakatanyang kantok. Nga sa baba ni 2MP ikong bindas imday ibriw ibabyang ibatap babit babyang ino lang jong kikon ida inong bala ino lang jong kikon ino lang jong kikseo kibahaya ngasem iwan syat nganang ne nabenta kayap ka jong pada babun balang Islam hadu ar hajar ar putra kini semua direkam ni kumpulan beli yang penting kenapa kini surok ru kadi ban long kloy kat bala ke first phase ke banadu nanong pom den adu apom ciri kan poi ke first phase ratusan kilometer agaba ngin yele kat bala komnom no haswa financial year dong senam arja pusau agaba kadi ban urlong no na benda ban suk ki petba kinong lek kinong wan lat balong gomba somjhat mo ong gobu ni mo ngin yele kat bala komnom no haswa financial year dong senam arja pusau agaba kadi ban urlong no mdan jing kular ban sedang hang no benai kam judon ka bakum da ngakwa bagi pekba kinesya lada dei bahswa election MLA arjar pra kampal long biang I feel bali ngong pinga do thia do den mi ka srok na po nong po den Sonapur ngaman ngoi i ka de ka lifeline operate ya kan ke area ka thain berko teka first phase mentangin sedang muslim chu bagi sedang ai baka kam ko mongo pi bonsit na sat kren ya kata ai baka kam kan kren kam jam ban ya ketin kabasa nang ta e upai ba hol bisa amba Imat ubah prostud stray sitom mentas lectur sakti mat kuah an kwai do khai ai ba perbon don ki berkat lai pujai kam lele toy berkat opin lai mangingin tray ka kam ubah sitam na baro hata sarkar nga ba dew jai riu ba kam lorni ngin puslang kam lorni de mana ngaya tu lorni ke surok Tang si ibu keslop kesniu dari sengoban wisnu.